Nginibulise bafethu, ngisese kuyo-ke le ndaba kaFloyd Shivambu, press conference kaShivambu, nako konke akushilo ngeqembu le-MKP. Kube ne-sitting between uNhlamulo Ndlela, uSpeaker we-MKP, noClement Manyathela we-SABC, lapho uNhlamulo Ndlela athi uzogeza igama lakhe elingcoliswa uFloyd Shivambu negama leqembu. Okokuqala-ke uthi ufuna ukwenza i-drug test ngoba uFloyd Shivambu uthi uNhlamulo Ndlela noDuduzile Zuma akunapolitiki abayaziyo. Into abayaziyo ukubhema ama-drugs, baphuza utshwala, bathukane naye ku-Twitter. So uthi ufuna ukwenza i-drug test, kwatholakala ukuthi yena kawabhema ama-drugs, uzocela i-public apology nokuthi uFloyd Shivambu ageze igama lakhe. Makungasiyilokho uzomsuka. Ungenile-ke kwindaba yokuthi waxoshelwana esikhundleni sobu-SG uFloyd Shivambu. Abantu base-South Africa babhilivela ukuthi uFloyd Shivambu waxoshelwa ukuya eMalawi kumgulukudu womuntu oyizibiza upastor ngegama likaBushiri. Bathi-ke bamxoshelanga ukuthi uye kuBushiri nje, bamxoshela ukuthi untshontshe i-cap lengane kaZuma uDuduzile, wahamba wayolithakatha le kuBushiri wakhe le eMalawi ngendaba ebheke isikhundla sokuthi umsholozi mayelala or umsholozi mayeshona uFloyd Shivambu kube uye ozophatha iqembu le-MKP. Bathi uFloyd Shivambu umthakatho omdala lo, kusho uNhlamulo Ndlela. Okunye-ke akushilo ukuthi lo mfo kaShivambu beseyithwele kakhulu. Uzwakele uFloyd Shivambu esithi akunamuntu owazi ipolitiki ukudlula yena lapha ku-MKP. Ngisho nobaba kakaze avule iqembu elikhona ukuyisustaina eline-12 years. Nokuthi-ke uFloyd Shivambu uyi-founder yalelo qembu eliyi-EFF elikhona ukuyisustaina namuhla. Ngalokho wazi ipolitiki kangcono ukudlula bonke, ngisho nobaba wabo. Yizo-ke ezinye zezinto eziphathwe uNhlamulo Ndlela.